Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah rahmat Allah, kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu mempraktekkan maqam Hijaz. Ya, maqam Hijaz pada surah Ali Imran dimulai daripada ayat 93 ya. Itu merupakan lanjutan daripada pertemuan kita yang kemarin. Kita sudah mempelajari bayati dengan beberapa tingkatan dan alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan maqam Hijaz. Ya, yang pertama untuk pertemuan pertama ini kita mulai dengan Hijaz asli. Ya, pada surah yang sudah kita pelajari, surah Al-Isra, kita menemukan ayat yang pendek. Ya, contohnya, wa kana al-insanu ajula. Kita ulangi, wa kana al-insanu ajula. Ya, sekarang kita aplikasikan kepada surah Ali Imran ini, lanjutan daripada pertemuan kita yang kemarin, yaitu surah Ali Imran ayat 93 ya, pertengahan ayat 93. Qul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum Shadiqin. Ya, kita ulangi. Qul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum Shadiqin. Ya, bedanya pada surah yang sudah kita pelajari, Al-Isra, wa kana al-insanu ajula. Ya, itu merupakan mad iwad. Ya, pada contoh yang sedang kita pelajari ini, ujung ayat itu merupakan mad arid li sukun. Kita ulangi sekali lagi. Qul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum Shadiqin. Ya, sekali lagi kita ulangi. Qul fa'tu bit tawrati. Ya, kita angkat pada tawrati. Qul fa'tu. Ya, qul fa, harus putus, tidak boleh fa, tidak boleh berseret. Qul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum Shadiqin. Ya, sekali lagi sahabat tilawah, coba diperhatikan. Qul fa'tu wa kana qul fa'tu bit tawrati fatluha. Ya, fatluha. Kita ulangi. Qul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum
Shadiqin. Ya, kita lihat dulu sahabat tilawah, ada beberapa hukum tajwid di situ. Qul fa'tu bit Taurati fatluha. Ya, itu merupakan mad jaiz. Kemudian fatluha in, nun mati bertemu dengan kaf itu merupakan ikhfa. Fatluha in kuntum. Ya, nun mati bertemu dengan ta itu juga merupakan ikhfa. Shadiqin. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Ya, alhamdulillah sahabat tilawah, inilah praktek dengan menggunakan maqam hijaz asli. Ya, insyaallah pertemuan akan datang kita lanjutkan dengan hijaz kar. Ya, sahabat tilawah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.